Amen. Yundang nami ase jongjong ma kuria. Dodingkon hita roh au hubamu o Tuhanku. Pasusi papasing ama say usong baham say usong Ibagas goran ni bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing, sito palangit pakon tanah on. Amen. Jehovah do si parmahan au, sing anjay hurangan ahu, ipatududo ahu bani sapalan na mombur, anjaha itu dudu ahu ba parsarana, ipahisar do tonduihu, itu gudu ahu bani dalan hapiton halani urat ningin, AGP mardalan au bani lombang bagas ni hagolapan, seng mabiar au. ay hamdo makasomani au tukotmu pakon simambumulo na mga pohi au Hamdo namangidangi au ilo beni musuhku. dimana hamdo luku anjaha signido pangimamuku Diar layak apa idop ni hurdo mangirik-irik au sadokah goluhku. jana siholdo mayanan au irumah ni Jehovah sadokah ni dokah ni. Haleluya, haleluya, haleluya. haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Jehovah si parmangan madnami. Terima kasih ma isombakon hanami hubamu. Halani iparmahani hamdo hanami. Das hubani sadarion. Marhite na pasir sirhon haganup na perlu bani goluh nami. Iha tarimang kasihkon hanami do. Haganup panobus muin. Marhite persembahon nami panorang on. Halani ai ondos bamuma persembahan nami on nagabe hite nami mamuji pakon pasangapon ham pargogohi jana ajari ham mahanami maka gulukon dear layak apa idop ni uhurmu nagabe hataridahan ni hasaksian nadop manandaham holong maatemu ham naibatanami jalo hamma tonggo pakon pamujion nami on marhiti Tuhan Yesus Kristus si parmahan banami. Amen hundul mahuria. Puji hita Tuhata marhite doding haleluya nomor 408 ayat sada pakon 2.
Tuhan, pasangap marite gon-gon rang nalaingan, pirandu ingon alur-lur o matangaro. Doding kon ma doding na baru, puji ma iya bay otak ni naibabo, jana olok kon mariap marmalasu. Saitar bari tabay korani, ko kalongan ganup jadi karyani. Puji Tuhan, haleluya. Marmega gok terima kasih, halani ganu pasu-pasu gelayak ni, ubat tanah tetap sir-sir tong mambalosi. Tunggu tumang dotong Tuhatta, ia do raja ni ganup sagala raja, ningon hubani do ganup marsomba. Saitar bari abain korani, kok halongan ganup jadi-jadiani. Puji Tuhan, haleluya. Ria mahita jongjong. Martonggo mahita, sopotkan hitama dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan nebata Bapa nami, na pasing janah pargogoh na so tarimbang. Ibagas unduk apa toruni uhur, roh doha nami masopot kon dosa nami dabagal in. Gati doha nami lang martengir ni uhur hubamu, maruhur sangsi, janah tarirun bani na masa itanoh on. Hotop dosoya pakop-kopanmu in ibahen hanami, lang hubani gok ni uhur nami maka holongi ham. Hapasingon pakon hasitongan mupe, gatido ipabutak hanami ibagas diri nami. Aima halani hagalekon, pakon hurang ni haporseon nami hubamu. Bani haganupan dosa nami in, marpangulaki ma uhurmu banami. Ibagas Yesus Kristus si hopkop hanami. Riap mahita mangindo. Ham nebata, hidup ma uhurmu baku pardosaon. Ham Tuhan nebata, paridop niuhur apa perholong ate hubani haganup jolma. Ihasi holi uhur mudo, ase manggolu hanami ibagas holong, damai apa halayakonmu. Tapi gatido hanami, lang mangasup mandalankon in, dopak hasoman nami. Hasadaon itongah-tongah nami pe, lang songon nai harusupkonmu, guido halak nahiranan, bani buah-buah ni haporsayaon nami. Hajongjongan nami selaku garam pakon panondang, inpe gatido lang ihagulukon hanami. Bani haganupan hahurangon, pakon dosa nami in, marpanganju maham banami. Ria mahita mangindo. Ham naibata, hidup ma uhurmu baku pardosaon. Ham naibata Bapa nami, si mada kuasa apa nagok hasitongan. Doma ipilih, jana ipapasing ham hanami, marhitei anakmu Yesus Kristus. Tapi, gati dolang ihajongjongkon hanami, pandiloon apa pasuruh muin. Pikiran apa horjanami ari-ari pe, gati dolang songon na hinarosuk koni urmu. Age pasu-pasu na bineremu inpe,
gatido ibahen hanami, gabidalan laho manundal konham. Rosi tanggung jawab nami, laho manramotkon na tinopamu, marhite na melestarihon lingkungan hidup. Aipe gatido lolei hanami. Bani haganupan palauseon nami in, ido ma uhurmu, sasap hamma dosa nami in. Amin. Ria mahita mangindo, Ham nay bata, hidup mauhur mubaku pardosaon. tangar anjaha persaya hitama hatani nebata, pasal baga-baga hasasapan di dosa. Paridop niuhur anjaha pardear layak do Jehoba, nanget maringis anjaha paridop niuhur bagal. Seng ibahen hubata romban hubani dosata, anja seng ibaloskon bata romban hubani hajahotonta. Songon idop niuhur ni bapa bani niombahni, sonaido idop niuhur ni Jehoba bani sagala nama kabiarisi. Ibagas holong ni nebata, doma isasap haganup dosata, halani ai, pataridakon hitama tanda-tanda ni pargoluhan na bayu, hasangapon ma bani naibata ibabo. Amin. Hundul makuria. Puji hita Tuhata marhite doding haleluya nomor 356 ayat sada dasubani tolu. Ita ganupan pardosa, Roma by Tuhan tai, daroni Indo manasa, ganupan dosa tai, Roma podas ita ganu. Bagai Tuhan dan sisir doganu, sai pai madohita, pasonangon ni ganu. Agegok dosa pehita, Jalo Yesus doi, polong ateni tumanglo, asetalu pitao, Roma podas hita kanun, ay Tuhan tasir doganu, sai pai madohita, pasonangon ni ganu. Ganup na marhamu baho, jana saya tongkong, Indo nahu hasonanga, rosi sadokani, Roma podas kita ganu, ay Tuhan tasisir doganu, sai pai madohita, pasonangon ni ganu. Tangar hitama hatani nebata natar surat bani Markus 10 ayat
46 das kubani 52 ase basahita secara responsoria hanami ayat genap nasiam jemaat ayat ganjil puka hitama ipamalum si Bartimeus nama pitung jadi das masidia i Jeriko sanggah namisir ai ia hun Jeriko rapakon susiani apa halak nama buai ai adong do nahundul itopidalan ai sadahalak nama pitung si pangindo-indo aima si Bartimeus anak ni si Timeus Dop iboge Yesus nahun Nasaret do ai hape Dilo ma iya nini ma ham Yesus anak ni si Daud hidup ma uhurmu baku buedo nama misangsi asesip namin tapi lambin igogo hido mandilohon ham anak ni si Daud idok ma uhurmu baku jadi soma Yesus nini ma dilohani ma iya jadi idilo sidia ma iya nini ma hubani tenger ma uhurmu jongjong maho idilo doho ia pe ipadauh ma salimutni jongjong ma ia lanjar laho bani Yesus ipasahapkon Yesus ma iya nini ma ahai pangindo uhurmu bahenon kubam jadi nini nama pitung ai ma hubani ham guru marpangidah manamin mataku jadi nini Yesus ma hubani laho maho hapor sayan mundo paguluh konho jadi mitor marpangidah ma ia lanjar iri kon ma Yesus bani pardalananni amen martuah do nama nangar hatani nebata anjaha nama rimbagas konsi amen Puji hita tuhata marhite doding haleluya nomor 121 ayat sada 2 pakon 5. Yesus golun di tonduymu ham doa urus sakit anggota tubuh baik tonduymu polis pakon setani Yesus Tuhanku, jolong aku saksokom, ulang sepang begaheyu, umbai dalam nasibto. Lang adong bin hamaguhan anggo senda umamu ganung jolma ale Tuhan sang manombang ubamu Ria mahita jongjong saksihon hita maha persayaon tain songon na sinaksihon ni haganup halak na persaya bani sab tanoh on ahu persaya bani nebata bapa pargogon na tarimbang nama no palangit pakon tanoh on ahu persaya bani Yesus Kristus anak nebata na sadain Indo Tuhan ta na tinibukon ni si Maria sangat nape haliapan marhite tonina pasing na manaron na parngit bani panorang si Pontius Pilatus
I persilangkon mate anjahai tanom turun huna gori toru mulamang golu bani namate bani ari patoluhon naik ke surga anjahun usia menyebata bapa pargogona sotarimbang in hunjama ia mulak magira lahu manghumi halat namang golu pakona dok mate ahu persaya bani tonuna pasing bani kuria pasana pasing in parasorani sagana pasing in bani asapani dosa bani parpon yakula pakon bani hagoluhan nasa dokahni amin hundul makuria. Puji hita use Tuhatta marhite doding haleluya nomor 456 ayat sada 2 pakon tolu. Idilo Tuhan nai batata hakanu kuriani ase manjalo haluau nabi no bani Kristusi kangion madilo diloni pateleng amma pinggolku ulang manosal holi dokni bai ujung ni panoramu sai jalo maganu patani sai kuhai ama uhurmu sonai omage sinondani hikmah baik gabe sulumu angion madilo diloni pateleng amma pinggolmu ulang manosal holi dokni bai ujung ni panoramu Ulido garupan nasir manangi honi naseng ongga masih dalian mambarosi Tuhan dai kagion madilo diloni pateleng amma pinggolmu ulang manosal holi bai ujung ni panoramu. Shalom mau bataganupan. Sonari basaon hanamima ting-ting namasa pakon si pamasaon bani kuriata ibagas nasa minggon na parlobe kegiatan untuk ibadah umum dan sekolah minggu dimulai pukul 8 pagi. Nah berikut nih sermon lokal bani hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 ipuka pukul 10 siang wib asehubata ganupan majelis pakon calon majelis rohma mandihuti sermon ai. PA seksi Inang bani hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 ipuka pukul 10.30 wib petugas nih humbani pengurus seksi Inang. Untuk latihan persiapan ibadah minggu jadwal latihan atau untuk si pertugas bani ibadah minggu Aima paragenda, pandoding, singer, pakon organis, yadong kondo latihan setiap hari Sabtu jam 4 sore i gereja. Untuk pelatihan organis, jadwal pelatihan organis masih menunggu jadwal humbani koordinator. Pertonggoan rumah tangga, Jumat tanggal 20 Februari 2024,
Ibu kama pertonggoan aima gabungan sektor sada 2 tolu pakon opat Marianan i gereja ipuka pukul 10 sia 30 wib. Si pertugas ambilan pendeta Arita Girsang, agenda situa Redwin Sitopu, doding situa Roven Rumah Horbo, membasa permahan nama dear situa Johnson Damanik, tonggo syafaat situa John Hatman Sinaga. Bani Sadarion tanggal 10 Februari 2024 Yadong Kondo rapat persiapan kelas Marguru Sidi ilaksanahon setelah ibadah minggu. Diharapkan hubani kehadiran ni pengurus seksi sekolah minggu, pakon guru sidi, pakon situa yang sudah pelatihan TOT. Perjumpahan pakon kelompok doa. Siol adong konondo perjumpahan PMJ pakon kelompok doa Bani Sadarion tanggal 10 Februari 2024 panorang setelah rapat PMJ pakon pengurus seksi sekolah minggu. Agenda kelanjutan program kerja tim kelompok doa. Halaniai yotang do pengurus kelompok doa periode nadop salpu Bani acara on. RPL seksi Inang Reso Cikoko. Adong konondo rapat pengurus lengkap seksi Inang Sareso Cikoko Bani Sadarion Aima tanggal 10 Februari 2024 Marianan IGKP Cijantung ipuka pukul 10 wib sampai salose. Agenda LPJ tahun 2020 pakon pengesahan program kerja dan keuangan tahun 2024. Dearma Aceh Hubani pengurus seksi Inang Ikuria on Rohma Bani acara ai. Nama ngihut rapat pengurus PMJ pakon pengurus sektor. Aima Bani hari Minggu tanggal 25 Februari adong konondo rapat PMJ pakon pengurus sektor siluk keluar minggu. Agenda sensus ulang jemaat tahun 2024. Dear Aceh Hubani Nasyam pengurus sektor Rohma Bani acara on. Nama ngihut pertonggoan seksi nama Poso Resort Cikoko. Bani hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 waktu pukul 13 WIB, martempat IGKPS Pamulang. Tema hidup sesuai dengan buah roh. Pembicara Pendeta Melisa Saragi. Diarma Aceh Hagenup anggota seksi nama Poso Ikuria on mandihuti acara on. Kegiatan seksi Inang. Dalam rangka menyambut pesta Minggu Inang, adong do piga-piga kegiatan mengidangi bani pertenggoan pakon ibadah minggu pesta Inang, lomba antar sektor, aima lomba vokal grup dan lomba berpacu dalam haleluya. Mengisi kas seksi Inang, Dr. Riap 150 per Inang, 150.000 per Inang, lelang buah 300.000, lelang dayok binatur 500.000 rupiah. Pilihan boy ipadas hubani pengurus seksi Inang tiap sektor nibei. Untuk sektor sada hubani Inang Situa Sependi Purba, sektor 2 hubani Inang Henni Sitio, sektor tolu hubani Situa Repani Silalahi, sektor 4 hubani Situa Emilia Sipayung. Yarap kondo partisipasi nihita grup Inang bani acara on pakon kegiatan seksi Inang. Nah, melayani bani pertemuan rumah tangga untuk menyambut pesta Minggu Inang bani tanggal 1 Maret 2024. Sektor sada ambilan Inang CST Erika Sinaga, agenda Inang Nurmala Saragi, doding Inang Rumiana Sidabariba, doa syafaat Inang Rosita Borumunte. Untuk sektor 2 ambilan Inang CST Milda Gultom, agenda Inang Kasnaria Saragi, doding Inang Rusniar Purba, doa syafaat Inang Linda Purba. Sektor tolu ambilan Inang Sami Silitonga, agenda Inang Romasta Pangaribuan, doding Inang Evi Sigumonrong, doa syafaat Inang Aprilita Sihite. Sektor 4 ambilan Inang Lena Siahaan, agenda Inang Flora Munte, doding Inang Aslinar Damanik,
Doa syafaat Inang Tri Mahanani Purba. Na mangihut, na melayani bani ibadah minggu tanggal 3 Maret 2024 aima pesta Inang GKPS. Ambilan Inang Natalia Girsang, agenda Inang CSY Vien Sipayung, Doding Inang Arina Sinaga, warta Inang Leli Purba, surat tongosan Inang Situa Benauli Tondang, doa syafaat Inang Situa Gustina Sianipar, aser Inang Eva Sumbayak, pakon Inang CST Milda Gultom, baca puisi Inang CST Erika Sinaga, pemusik Inang Situa Helda Sipayung, galangan Inang Lauren Sihombing, singers Inang Laura Sinaga, Inang Situa Ramena Saragi, Inang Aslinar Damanik, piket Inang Situa Neliwati Surbakti. Jana hubani agenup si pangidangi bani tanggal 3 pakon partonggoan, idongkondo sermon bani hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 ipuka pukul 10 WIB Marianan I GKPS Cikoko. Pakon sermon lokal bani tanggal bani hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 I GKPS Cijantung. Pembukaan kelas CD baru. Siol ibuka mause kelas CD tahun 2024-2025 Dear ase hubani orang tua idaptarhon ma nyombah ni hubani pengurus seksi sekolah minggu. Syarat ni nyombah marumur i atas 15 tahun. Formulir boy ijalo hubani sekretaris jemaat. Namangihut materi warta atau ting-ting hubani hagenup seksi badan pakon tupuan untuk materi warta atau ting-ting setiap minggu paling lambat boy ipadas hubani tim sekretaris hari Sabtu pukul 12 WIB. Ucapan selamat ulang tahun. Jemaat pakon majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat nama ulang tahun kelahiran pakon pernikahan Ibagas Nasa minggu kemarin. Namangihut Ting-ting Parduiton. Kas jemaat saldo awal 41 juta 337.050 rupiah. Penerimaan 4 juta 312.000 rupiah. Pengeluaran 21 juta 61.500 rupiah. Saldo akhir 24 juta 587.550 rupiah. Kas pusat saldo awal 1.830.500 rupiah. Penerimaan 1.184.750 rupiah. Pengeluaran kosong saldo akhir 3.824.250 rupiah. Kas seksi badan pakon tupuan saldo awal 112.301.155 rupiah. Penerimaan 14.142.000 rupiah. Pengeluaran 16.140.000 rupiah. Saldo akhir 100.503.155 rupiah. Kas resort saldo awal 1.202.000 rupiah. Penerimaan 1.410.250 rupiah. Pengeluaran kosong saldo akhir 2.700.250 rupiah. Kas pengadaan lift gereja saldo awal 6.850.000 rupiah. Penerimaan dan pengeluaran kosong saldo akhir 6.850.000 rupiah. Untuk ringkasan keuangan saldo awal 163.530.505 rupiah. Penerimaan 21.137.000 rupiah. Pengeluaran 30.100.500 rupiah. Saldo akhir
147.466.005 rupiah. Sisa pinjaman pembelian rumah dan gedung sekolah minggu 70.800.000 rupiah. Sisa pinjaman pengadaan AC 10.460.700 rupiah. Pembayaran cicilan AC 5 juta rupiah. Sisa pinjaman AC 10.460.700 rupiah. Sisa pinjaman lift 50.500.000 rupiah. Total sisa pinjaman 146.760.700 rupiah. Untuk ayat bacaan Alkitab Ibagas Nasa Minggu, jadwal petugas majelis, absen kehadiran sermon majelis, pakon calon majelis, pakon update data sensus jemaat, boy didah atau ibasahita, bani ewarta, jana boy i-download melalui grup WA sektor Nibey atau melalui website GKPS di Jantung. Ihimbau dohoma hubata ganup jemaat ase riap kita menjaga kebersihan di garejata khusus ni maai bani ruang ibadah ta. Ase unang hita homa manadikon sampai bani ruang ibadah jana proaktif mahita menjaga kebersihan di lingkungan gereja terutama i ruang ibadah ta. Sonaima ting-ting bata Ibagas Nasa Minggon martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan nadop marmudu-mudu goluh nami janai pasopat idop ni urmu opeha nami bani sogot narion martupu i rumahmon inma nalau mamuji pasangapkon goranmu. Tuhan dom mariap membogai hanami ting-ting namasa pakon nasiolis pamasaon bani kuriamu Ibagas Nasa Minggon. Baik mai melalui kegiatan ni gereja atau peparduitan. Holong atemu Tuhan ham tong-tong naman ramoti golu nami ase haganup ahanadop iranggion hanami bani kuriamu Ibagas Nasa Minggon boy tarhorjaon hanami Tuhan Ibagas malas niur. Age sonai homa bani parduiton pe Tuhan ham homa namanambai pasu-pasu bani haganup kuriamu ase tong-tong homa pagol paham hanami ase tong-tong ringgas hanami nalau marsi bere-bere bani gerejamu bani kuriamu nalaho kemajuan ni pelayanan bani kuriamu khususnya si Jantungon. Terima kasih mabamu Tuhan nalsiolon lanjut konon pe usai ibadah namion hama tong-tong rupa kon hanami Ibagas gorannya anakmu Tuhan Yesus Kristus hanami martonggo hubamu. Amin. Sebelum puji hita tuhata boge hita lobe persembahan pujian humbani Bapa Ikurion. Ya, jadi hubata bapa terlebih nadihut tita makrab natuari ase hulobi mahita ya haganupan doding ta nadup ilatih kita.
Puji hita Tuhata marhite doding haleluya nomor 472 ayat sada pakon 2. Nasay sinsir makasomani hanayon mitaham tongon naibagana sitong ganup pembainan mugok halongangan segala bangsa do najinadihanmu marsombara hulubimu sangat penham rosisa dukani timbul jana pasing dogoranmu iji saya ajar ham dalanmu bangkuan asemar dalan au bai hasitonganmu sai balu tihap uhur hon sai tong-tong asemar habiaran bani goranmu ai pitaham Tuhan naboy haposan ki bai golusi dalanan ki bokasmu nuan si iri kodan ki naga besulu bani pardalanan ki. Ria mahita jongjong. Martonggo mahita. Ham Tuhan nebata simadahan nami pakon hagenup guluh nami. Terima kasih maha tahun nami hubamu. Halani ipar mudu-mudu iparorot jana ipasuham do guluh nami. Domayo jur tondimu napasing in hanami. Ria marmalas niuhur pasangap kongoranmu. Marhite ibadah nami bani sogot nyarion. Nuan roh doha nami mangindo hubamu. Halani ibotohan nami do ham do sumber ni hagoluhan nami. Sauhur hanami martonggo bani hasoman nami Tuhan. Nalape roh marminggu ibagas sadarion. Atap ahape abad nisi dia. Hama Tuhan ibagas tondimuna pasing in marramoti si dia. Janah mangujur si dia, asiriap hanami haganupan jemaatmu kapes jantung on, mamuji pasangap kon hambani minggu-minggu nalahoroh. Hanami penadoma roh bani panorang on, bagi do Tuhan persoalan ni goluh nami, pitahubamudo hanami marondos, berhama hubenami hasehaton, janah bani horjanami pe siganup ari, hama mambire semangat pakon pasu-pasumu. Terlebih hanami martonggo Tuhan, hubani orang tua nami dan doba lansia. Hama mambire uhur, malas ni uhur pakon hasehaton, rosi panjang umur hubani sidia haganupan, asetong boy sidia nagabe teladan banami, niombah pakon pahopuni sidia. Tuhan martonggohan nami hubani niombah nami na sedang marsikolah. Hubani tingkat TK sampai perguruan tinggi. Berhama roh hikmat hubani sidia haganupan. Ase pokut kon sidia marsikolah. Ase tambah mertambah-tambah tongon ilmu pengetahuan ni sidia. Terlebih ma takut hubamu. Tuhan hubani niombah nami na sedang mencari horja pakon pasangan hidup, tong-tong do marondos hanami hubamu, ulang ipaturut ham sidia mandole Tuhan, tapi berehama semangat malas niuhur, ase tong-tong ipokon sidia, marhite relasi-relasi ni sidia, bui sidia dapot sinita ni uhurni. Tuhan martonggo hanami hubani program ni kuriamu GKP si jantung,
marhite program kategorial sektor pakotupuan nalegan, berhama semangat marhite naigerakon ke pengurusan, asemardia sidear mardalan ibagas natorsa, gabi wujud niha porseon nami hubamu, terlebih mahuma hubani, sidia PMJ nami Tuhan, berhama hasehaton malas niuhur, ase sauhur sapanria sidia, laho manguluhun haganupan rangkaian kegiatan na adong bani jemaat nami iga kapes si jantung on. Rosi pandita nami petong-tong mabirham hasehaton pakon semangat, na laho memberitahon hatamuna pasingin huben nami, ase tambah mertambah-tambah haporseon nami jemaat GKP si jantung on. Tuhan martonggo depihan nami hubani bangsa pakon negara nami. Terima kasih Tuhan. Doma mardalan pemilu bani tanggal 14 Februari nuan sanggah perhitungan suara do sidia marhite kepengurusan KPU janah bahat itangar hanami namasa bani politik sondahanon ase atap AHP atap ICP sidia namonang holi Tuhan na umum honip KPU ase aima pemimpin nami nagambe memimpin negara namion 5 tahun ke depan. Boy iterimahan nami haganu masyarakat rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berhama hadamion hutongah-tongah nami haganupan. Tuhan onma panginduan nami hubamu sasap hama dosa nami nama pasingin. Ibagas gorani anakmu Yesus Kristus jalo hama tonggo nami. Amen. Riak mahita martonggo marhita tonggo na ajar honi Tuhan Yesus hubata. Hamba nami na naguri atas, saya nama pasing magoranmu, saya saut maharajaanmu, saya saut maharosani uhurmu, naguri Tuhan song naguri atas. Berhama banami sadarion hagoluhan ari-ari, sasap hama dosa nami songon panasap nami, bani dosa nia soma namar dosa dopaka nami, ulang hanami bobai ham huparlajuan, palua hama hanami hubani pangago. Ayam dosima dahrajaon, pakon hagogohon, apa sangapon sadokahni dokahni. Amin hundul makuria. Sebelum itangar hita ambilan humbani panditata, pandita Elfrida Saragi, puji hita tuhata marite doding haleluya nomor 234 ayat sada pakon 2. Tandai hama waret sahampa konuhurhu puji hama Bapa ke hampa kondalanku ibagas Kristus Yesus si paluahi. Shalom. Kuriana hin ibagas gorani Tuhan, hatani nebata bani mingguta sadarion minggu infokapit. Artini infokapit diloon kudo ia jadi balosan ni doau. Aiman artini diloon kudo ia
jadi balosan ni doau. Aima tersurat bani Psalmen 25 mamukah ayat sada das subani ayat 10. Psalmen 25 ayat sada das subani 10. Sonon isurat ko ni jay. Pangindoan pasal hasasapan ni dosa apapan ramotion. Humbani si Daud. Hubamudo Jahoba hudo pakkon tonduihu. Ham nai batakku hubamudo au martenger niuhur. Ulang ma lopas ham au tarbador. Ulang ma marsurak-surak musuhku mangidah au. Tongon seng anjay tarbador sagala namar nalum ni uhur bamu. Tapi maningon tarbador do halak pangeluk naso ikat marhala. Ham Jahoba pabutohkon hamma hubakku dalanmu. Ajarhon hamma hubakku lapangmu. Saitogu hamma ahu ibagas hasitonganmu. Ajari hamma au. Ay hamdo na ibatani hatuahonku. Hamdo hupanalom ganupari. Say ingat hamma ale Jahoba. Sagala dear ni layakmu pakon idop ni uhurmu. Ay humbani nabasaya naridoin. Say ulang ma padingat-dingat ham dosa hapusoonku pakon palanggaronku. Say ingat hamma au romban hubani idop ni uhurmu. Halani dear ni layakmu ham Jahoba. Layak anjaha bonardo Jahoba. Halaniai ipatudu do dalan napitor bani pardosa. Itogu-togu do halak nama doyuk mardalan ibagas hasitongan. Anjaha ia jarhon do dalan ni bani halak nama sombuh. Sagala dalan ni Jahoba. Idop ni uhur doai apa hasitongan bani halak naman ramot kon padan ni pakon hasaksian ni ay madas ni. Hita haganupan na inargay bagas kuran ni Tuhan sada sukun-sukun mengawali hatani ne batahu bata sadarion. Aima ongga doham madabuh bani situasi na sangat sulit tumang na siyang bapa ongga do inang ongga. Dopai sukun-sukun na paduahon. Niya, honto tu marbeda-beda mabalosku pakon ham. Ham madabuh bani sada situasi sulit, mungkin halani A, nasa daon halani B, on halani C, on halani C, obde. Totu boy may balosi hita ay ibagas uhur tamar sada-sada. Dopai, isepe hitaon, ang gumadabuh mahita bani sada situasi sulit, pasti sarupa do surah-suratta. Surah-suratta ay ma ase podas namin situasyon berlalu. Ase podas namin jupah solusi. Podas namin jupah jalan keluar. Langa dong halak nama surahon. Ketika ia marianan bani situasi sulit, ia takon hubani Tuhan. Tuhan, angko boy dokah manamin situasyon songonon. O nga do sonay? Huahap lang. Dong masalah ni, dong persoalan ni, dong si pikir honon ni. Kan hita selalu berusaha nah doa si podas saloseon. Tapi lang dong halak na mangindohon, Tuhan, ang goboy, sonon manamin situasyon lalak. Yuah, ay torisehon. Tapi ang gosonang situasi ay, mesra situasi ay, dame situasi ay, pas mason nini do dingay. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Tapi yang gue masalah podas namin berlalu. Langay donang. Halo, ang godong persoalan podas namin berlalu. Nah, kita haganupan situasi-situasi kehidupan na ialami hita ay ternyata tidak jauh beda dengan apa yang dialami oleh Parpesalmen Aima Daud. Atau boy hatahonon mungkin lebih parah lagi na ialami oleh Daud. Daud, dopko si gabe raja iya, sebelum gabe raja petene, dumabahat na lang makarusuh kosi. Khusus ni Maai, ketika ia berhadapan pakon halak Palestim. Iboy italuhon si Goliat, magigi mahalak Palestim hubani. Dopko si ai Raja Saul. Halani Raja Saul menganggap Raja Daud gabe saingan.
Maka segala cara iusahahon Raja Saul untuk membunuh Daud. Buai pengkhianat sekeliling ni. Nasihol mangkudeta iya. Oh, istilah mangkudeta. Nasihol mandabuh. Suk anak ni Absalom. Sihol mangkudeta bapani si Daud. Angko boy jatuh si Daud gabe raja, naik anak ni Absalom. Naik situasi na yalami si Daud atau mungkin bahat OPUC parutolon na yalami ini. Tapi angko na isobut no konayai ketika pengkhianat sekeliling ni buey na sihol mandabuh ko niya gabe raja, termasuk salah sada anak ni tutuon sada tantangan na borat doon. Bapainang torsonaha marapangahap mutene anggo adong niombahmu na maminginhon ase podas mati. Ase bani ganup harta. Yo. Nama pangahapi jay. Alo, pudas namin mati bapon nini. Si pudas namin mati mamaon hala ni buhat gi arta jay iya markuasa. Tersonay mapangahap ni Daud ketika anak ni Absalom ingin mengkudeta dia. Sakit tumang. Tentu pangahap ni Dautai tidak jauh beda dengan pangahap ta. Nah ia juga sihol ase pangahap ay namin pudas lupat humbani. Ulang lalap ay mangyan uhurpi. Halani terganggu kehidupan ni dengan ay. Nah parek sahita Daud ijon. Ketika songonay parutolon ni hujado ia mangindo pangurupion. Isido na iyan dalhon Daud bani guluh ni. Teksta makatahon ni John na pertama ay Daud mangindo pangurupion lang hubani jolma tapi hubani naibata. On mana isobut no kanay bani ayat sadaay. Nini hubamudo Jahoba hudo pakon tonduyhu. Ia mangindo pangurupion satu arah ay mahubani naibata. Masih hubani naibata. Masih lang hubani sianuan kan rada sulay suku-sukuta. Ay hupigi mangindo pangurupion daw do hubay sianuay. Masih lang hubani sianuan. Masih dong. Tetua dong dua alasan. Daud mangindo pangurupion hubani naibata karena Daud mengenal Tuhan. Itanda si Daud ise naibata. Raaw mangindo pangurupion bamu halani hutanda huboto ise Ham. Ham lang halak na maruso marserita Ham. Akan ay do. Nung dolak manginjam songononda. Baha do namin do panginjaman na boy hubayin da. Tapi masih hubamu roh halani huboto Ham lang ra patugah-tugah kon hubani halak. Lang raham marceritai hubani halak. Ia sihol au menginjam bamu tapi tidak ada orang yang tahu. Tapi yang kau hubani sianuaya menginjam huboto do ibere do. Tapi ganup memboto. Naizai pilih kam. Wai ummada. Anggo butuh maham pangurupion panginjaman duit. Adong dua. Sada. Nasadaon ibere do, tapi iceritai hubani halak. Nasadaon ibere do, tapi sip, naizai pilih kam. Sip atau tukang cerita. Angguau sip. Masih sip, halani au pe, maila duau anggo ibu toh kala kau menginjam. Nah ini istilah niai kan? Nah, begitu Daud. Masih hubani Tuhan ham mangindo pangurupion, halani hutanda isi naibata. Hubotoh kekuatan ni naibata. Panandayon ni si Daud hubani naibata, langsung panandayon foto presiden. Dan amdo presiden hubotoh. Isikulah nami dong gambar ni. Lang pita sonai. Tapi panandayon ni si Daud tu bani naibata, dia kenal Tuhan.
Iboto harusuh nih, iboto hagigi nih. Dan Daud berusaha untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Jadi yang gue tahu kita mahita nadop manandane bata, berarti hita ay mahalak nadop memboto harusuh pakon hagigi nih bata. So kita omma tandani itandai hamba minuman kesukaan nih. On masa igoran may yaswa mini hapi makanan kesukaan ni bapak pising ibu tuh. Ino mahuwe din butuh akalak. Ketika butuhan hampasal bapak nami. Nini. Padahal ia tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Halakai masih ibu tuh jam minum ni suamimu. Jam 3 holi minum main ini. Jam 1 holi minum. Emosi ham. Berarti dong. Lari maksai. Padahal halnya ham. Karena kita tidak berusaha untuk memahami dia sepenuhnya. Anggo Daud berusaha dong untuk mengerti Tuhan sepenuhnya. Memahami Tuhan sepenuhnya. Dari hal kecil sekalipun Daud berusaha untuk kaya. Sehingga ia tahun bani teksta ijon Daud langsara alamat mangindo pangurupion aseboy ia keluar humbani persoalan ini hanya kepada Tuhan. Salosai do, salosai. Sonaha persalosai ini. Persalosai ini bukan berarti harus mitur langadong be masalah hai. Tapi persalosai ini bani Daud adalah ipake Daud do, isadari Daud do, parutolon na ialamini ai adalah batu loncatan bani untuk bisa semakin dekat kepada Tuhan. Salosai doai. Bukan berarti salosai masalah. Tandani berarti langadong be. Ai setiap saat dong do masalah. Dong do. Tapi persalosai ini persoalan ni si Daud bani tekson aima dia tidak mengeluh dengan masalah ni, ia langboritan dengan masalah hai, tapi justru si Daud membuat sada sikap bahwa parutolon situasi tantangan na ia lamini, ianggap ni maon, ibuat ni maon hubani, gabe batu loncatan untuk bisa semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ailang aidu sa sitong ni hitaon pe, nini sitaronon na masa batay, ay dalan ipakinay bata untuk papitahkon hapor sayon tahubani. Jadi ketika hamboy berdamai dengan situasi ay, ketika hamboy berdamai dengan pergumulan muay, dengan tantangan narohbamu, ipake ham ay homa gabedalan laho semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Berarti masalahmu sudah selesai. Jelang bisun, lalak bisusunon. Sunod desa terus, inaha. Saro ka manggolo di atas tanohon, pasti dong do tantangan. Palay mati mo ham, sudah ngadong tantangan mo. Alung kulo mamati so. Lang lohean, lang hurahan, lang marutol pasal keluarga, lang marutol pasal niyombah, pahopu. Isilisay. Jadi ang dong hitaon na lang sihol, marosuh bani tantangan sa do kaguluhon, matay, selesai. Tapi ang sihol do pehita manggoluh, ya harus siap menghadapi tantangan. Puriwa tao sunon, selamat datang tantangan, ito na siya muli na sombong au. Ito na siya muli, ay tursa dia makikutan ni panditin, na yun ini na siyam. Padahal setiap hari, ya kita harus siap dengan itu. Selamat datang tantangan, selamat datang sukacita. Ay na dua dasa. Ang gulang tangis tertawa. Ay dasa guluhon. Punya tidak punya. Sehat, sakit. Ay dasa dah. Nah makanya ia tahun selesai masalah ketika kita bisa berdamai dengan situasi itu. Daud pesonaido. Daud pesonai. Sa umur goluh ni terus doa dong masalah ni. Tapi lang masalah ay mambain ia semakin jauh dari Tuhan. Padua kon.
Daud ijon dia jujur. Jujur tuh mah. Isadari Daud do, agepe ia dohor hubani Tuhan, agepe ia do memangarusi dalan-dalan ni Tuhan. Tapi isadari Daud do bahwa ia aima jolma perdosa. Jadi ulang ya kiton dapat dari pasing tuang hiton. Perdosa do aupe agepe ibu kusbani bajuon lang pasing udah perdosa do. Ay nasugot sopat do marah hawi rumah tokin merdosa. Lau gareja marjuljali mardosa. Di bahat do dosa. Daud igoran ma ia halak na dohor hubani Tuhan, mengandalkan Tuhan, mangindo pangurupion pitah hubani Tuhan. Tapi isadari Daud ia aima colma pardosa. Ya tahun bani teksta. Say ulang ma padingat-dingat ham dosa haposoonku pakon palanggaronku. Say ingat ham maau romban hubani idop ni hurmu, halani dearni layakmu ham Jehovah. Igoran ijon dosa haposoonku. Ay nahama darah muda. Nini ijai dosa haposoonku ini sama dengan paingatkon naboron sanggah muda au mangandalkon pikiranku do. Sanggah poso au mangandalkon darah mudakku do. Gairah mudakku do. Langsai huporluhon pangurupionmu. Tapi di saat au lang margogoh be ijai ma au roh kubamu. Jadi hito pesonai do angko boy do pe pangahap kan lang pala sa ipangindo hita pangurupion ni Tuhan. Angko kuat do pe mampu do pe halani au don niun. Sanggah muda. Tapi lang persoalan ai. Daud ijon dia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Baik sanggah muda, baik do si setengah tua, baik do si matua. On mana menarik bani tekson. Diam jujur ilo-belo menina bata. Angko bani si basaon nokan Bartimeus. Jujur do Bartimeus ay menurut Nasyam. Bartimeus sada halak na buta. Horjani duduk i pinggir dalan. Mangaha ay mangarapkon idop ni hurni halak na legan. Mangindo-indo. Halani buta ia. Hidupnya tergantung pada hidup ni hurni halak na legan. Banisada panorang nininokanay itangarma bahwa Yesus akan motas humbani dalan ay. Motas ma Yesus dilo-dilo ma Bartimeus. Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Hidup ma urumo bakku. Baru roni ni susian pakon simbui. Si mo lutu dah sahu. Ay kan radu sulay kan. Hita pegati do makatusuni. Lutu dah sahun ningun. Halani bani tradisi ni halak Yahudi. Anggo lewat masa dah halak. Lewat sada halak na ianggap punya kuasa. Na si do ganu ang gurung pamasumasu ni gereja. Pamasumasu ni gereja, sonay magambaran niya. Jongjong mahita marda pengantin. Halania ha, iya. Sadaya ma pada waktu ay irajakon. Tapi puridong na martaur-taur waktu lewat pengantin, martaur-taur sadaya, pasti dong na malarang. Tarsonay ma pada waktu ay. Ilarang. Tapi Bartimeus semakin ilarang, semakin kuat ia mendilohon Yesus. Semakin ilarang, semakin kuat ia mendilohon Yesus. Baru nini Yesus, dilo ma iya. Pajupah ma Bartimeus pakon Yesus. Sukun-sukun ni Yesus hubani Bartimeus adalah sukun-sukun ni Yesus hubata. Ahan ini Yesus. Ahado na boy
huperbuat bamu? Apa yang bisa saya perbuat bagimu? Apa yang bisa saya bantu untukmu? Sudah sukun-sukunai kan? Poria tahun ma, au Elfrida. Elfrida nini Yesus subakku. Apa yang bisa kuperbuat bagimu? Isobut magoranta sada-sada. Siano, apa yang bisa kuperbuat bagimu? Mase pala isukun Yesus ay. Ay lang iboto Yesus do situasi ni Bartimeus. Iboto. Ay do manok pa Bartimeus. Dia tahu Bartimeus luar dalam. Tapi masih isukun Yesus ay. Apa yang bisa saya perbuat bagimu? Masih pala isukun Yesus hitam. Apa yang bisa saya perbuat bagimu? Halani Yesus lang pargondang pargosi. Ado ang godong ge. Ang godong na marujung goluh ge. Adat say rumah tuay. Kan dong do pargotsi kan. Pargondang pargotsi ay ge. Alo manortor ma tondong. Yalo-halo masyon. Baru nini. Ya ham pargotsi nami. Nini kan. Baik kama gondang. Songon na ibaga suhur nami ay. Ahado katiya taho na ge. Lang pala, lang isobut. Bain hamma gondang si Talasari, lang sonay. Bain hamma gondang mula-mula, lang gondang mula-mula. Bain hamma gondang songon na nahupar hubani Horjaon. Nyambung doay kan? Atak pasa tak nalang pasay bani namangin doay, ahan na ibayin permusika ay may. Halani ibu to si dia do, ahan na ibaga suhur tab. Nay makira-kira. Lang bo sita songon pargondang pargosi. Makani ang gawadong halak na makatahon. Lang pe hupat. Gati? Gati. Memang itu betul. Betul doay. Iboto Jesus do ahana si hol isahap konham. Iboto Jesus do ahana ibagas pikiranmu. Tapi apa yang bisa kuperbuat bagimu? Boy do balos kusonon, lang pe hupatuga Tuhan do may botoh kam ganupan na ibaga surhay. Selesai? Lang boy. Maka mulai sa darion, ang gumartonggo hita, lang pala sobuton ay. Masih lang pala sobuton, karena Yesus membutuhkan keterus-terangan dan kejujuran. Sebut saja. Ahanay butuhkon ham saja. Ahanay perlu kam sobut saja. Atak napiga pe pangindoan mo ay lang masalah ba ni Tuhan. Naizaholi penuhi ay hape. Tapi langong ga ihatahon mabatu mapangindoan mo. Langong ga ihatahon Tuhan sonay. Bani sukun-sukunay. Perbuat bagimu. Ya sobut. 5, 5, onom, 10, 10. Masalah ijawab atap lang itu bukan urusan kita. Kapan dijawab? Lang urusan ta. Dengan cara apa? Bukan urusan ta. Urusan ta ay ma sesuai hubani sukun-sukun ni Yesus. Apa yang bisa saya perbuat bagimu? Jawab dengan jujur, terus terang. Lang beboy hatahonon, lang pehusobut Tuhan, do may botoh kamahan ay bagasurhay. Ay luzama da perdua sapaat. Nini perdua sapaat. Ahana perlu sitong kohonon humbata. Ay mga pala sukunon ay. Mga pala. Sukup perdua sapat. Martong kumaita. Tuhan, lang pesubut ka nami, do may rusiam haganupan ahana sihol. Sitong kohonon nami. Amen. Selesai. Tapi langsung nain ini Tuhan. Langsung nain ini Yesus.
Dia bertanya, apa yang bisa kuperbuat bagimu? Sobut. Marganjang silakan. Tapi ulang maganjang tudah. Ay maase yang kuperi martongko hita tulimat. Ibain poin-poin ni. Ulang bahatan, Bapa yang kuasa, Bapa yang baik, Bapa yang ahadu di baik. Dukahanu siay daripada penginduan. Nini Yesus subani Bartimeus. Bartimeus, apa yang bisa saya perbuat untukmu? Ahadu balos ni Bartimeus. Bain ham maau marpangida. Boy do lang ay sebenarnya ni panginduan ni Bartimeus. Tuhan, beri ham mabakku rumah. Ase ulangi pinggir dalan na ulalap. Boy do kan? Boy. Tuhan, beri ham mabakku misalnya sada inang na boy mangurusawi rumah. Boy. Bahat do sebenarnya na boy ipanghindo Bartimeus. Tapi Bartimeus punya prioritas. Prioritas ni Bartimeus, masalah terbesar bani Bartimeus adalah kebutaan ni. Maka ketika Tuhan manukun hubani, apa yang bisa saya perbuat? Bartimeus terus terang, jujur, maka tahon, marpangida manaminaw. Nini Yesus, hapur sayaon mo ma, napamalumkon ham. Selesai. Ay maase, hitape, ibagas na martonggo, kalau kita martonggo dengan kejujuran, dengan keterus terangan, selesai. Ulang ham martonggo halani inonoy ham halak sodap sonon martonggo be kam songon ay hape manis-manis si bibir do. Ongga ham marminggu hu haris mati. Wah halak ay martonggo songonon isuruh ham martonggo iso ni be kam masongon ay. Hape iluar ni pikiranmu do ganupan ay. Ya. Padahal martonggo adalah marbuali pakon Tuhan. Katakan sejujurnya. Anggo martonggo hitaon dengan terus terang, jujur ilobe-lobe ni Tuhan, humbani borsiniuhur toruniuhur selesai. Aima amen. Kita tinggal menunggu. Pasti dijawab oleh Tuhan. Ada kalani jawaban ni Tuhan memang lang sesuai hubani nearapkon hita. Hita mengharapkan A, Tuhan menjawab B. Tapi B jawab itu baik daripada A. Aima hapur sayaw nai. Aima hapur sayaw. Hapur sayaw dah sana buat usiai. Anggo logika lang. Nah aduh, huharapkan jawab ni A, ibere B. Tapi ternyata B lebih baik dari A. Podoan muliham. Halo, ritik koli. Aku menarik dubaku TikTok selama ahon. Pesta demokrasion. Terlebihin ini sonon. Kalau kamu memilihlah janganlah memilihlah dengan sepenuh hati, jangan sepenuh jiwa. Karena apa? Angku kalah koli jagoanmu, boy ham sakit hati, tidak sakit. Hebat diondon tertawa sendiri ya. Iya lu tineni nuhurku. Jadi yang gue memilih harus dengan sepenuh hati. Jangan sepenuh jiwa. Pasti dong dohi ta ijon na kalah jagoan ni. Anggo sakit hati do tokin doai. Sakit hati tokin doai. Lang masalah. Tapi gue sakit jiwa. Ya. Ay tandai halakay ham. Iboto pelang isi ham. Halo. Ay mase idak kita bani tekson memang Daud mengatakan pilihan kita itu harus memang dari dalam hati. Dari dalam hati. Jadi kejujuran itu memang sangat dibutuhkan bani koluhon. Patoluhon. Nini Daud ijon yakin do iya naboy patuduh kondalan bani pardalanan ni guluh ni hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menunjukkan jalan. Ase
age hubata ia tahun do. Dalam ni Tuhan ai memang kadang lang tararusi hitam. Dalam ni Tuhan ai penuh rahasia. Dalam ni Tuhan ai gok mujizat. Jadi ketika kita mangirikon dalam ni Tuhan, agepe kadang maul dalanai, tapi angguadong niatku untuk mangirikon dalam ni Tuhan, iurupi Tuhan doau untuk bisa mardalan bani dalan ai. Iperlengkapi Tuhan do hitawon untuk bisa mardalan bani dalan ai. Bapak inang, au mangindo maaf. Apa sih salahnya masih anggo marminggu maningon terlambat? Goran ni marminggu tapi terlambat. No kan gilo masuk minggu tapi sunon rame nyondang. On agak-agak kosong peon. On lumayan. Doding pertama tambah, doding paduahon tambah, doding popat kon tambah. Ro tambah nih ay masih boy songonon. Padahal naigoran marke baktian. Usaho kama hadir ijai sebelum potum imulai. Sebelum potum imulai. Kebaktian lang boya trek lo. Lang boya trek. Ipa mundur malo be isi diu tau potum. Ay si ham. Pesawat tayo lang boya trek. Terlambat kami tadi kon. Maju terus doay. Nah itu ibadah. Terlambat kam, maju terus. Lang halani terlambat kam, mundur hupu diuse. Mula mita tene bari doding paduahon dini si basa doding. Halani terlambat kasomanta. Seng dongay, jalan terus. Jadi yang gue jujur hita di dalam ibadah ini banyak yang ketinggalan. Nah terlambat nokan, matadi ngay dah. Persauran ni ibagas Tuhan lang be. Persauran ibagas goran nenek bata bapa anak pakon Tuhan Yesus Kristus. Misteri dah duma terlambat merbuali huma. Yuh. Ai matandani. Halani persauran ni lang iikat ibagas fotum. Persauran ondo fotum ondo nama ngubah. Nama ngubah persauran ta. Anggo sebelum puka ibadah lang merbuali do hita kan. Nah ado mo nang do jagoanmu. Isi do ipilih kam. Nang masalah hai. Nang masalah. Tapi izin ipuka ibagas fotum lang adong be kesempatan au marbual pakon ham. Au pitah mandoding bani Tuhan, partongko bani Tuhan. Huzai mando. Au Tuhan, au Tuhan, au Tuhan. Maka, undu mo terlambat merbuali huma. Ay, matandani. Memang maul untuk mardalan bani dalan ni Tuhan. Tapi ang gulang ipukah kita ay humbani diri, tak kapan lagi. Ang gulang ipukah humbani sonari at tiga nari. Tapi ay piaw mangindo maaf. Awal pasingat ko da sa weda. Halo, pasingat ko da saway. Lang berarti nasyam na terlambat ay mitur lang untuk minggu depan lang pala perlu roh. Lang sunay. Semakin kita koreksi diri. Semakin, do mo terlambat lah humahulubi. Inunoy halak ko may terlambat. Yuk. Ay masih na pertama roh. Hulubi mahundul. Asidong yan na terlambat. Ilarang terlambat siap kun yan ani. Alo, na ada so naik. Halania purin niya ope terlambat. Segan duaw. Anggo ilo biyay man doon na kosong. Sing kubuto na habi mardalan hulo biyay. Habi yun, bangku sada kosong. Ipudian day rapat. Ang na terlambat huzamay ay. Paksa hulo biyay. Ibu tuh kalak sa kuria iya terlambat. Kan ita rumambay na. Nah makanya isobut ijon. Untuk ikut jalan Tuhan memang sulit. Maul. Payah. Ay tukis tumang. Dalan munagori atas. Tapi ini.
anggo adong niata untuk ikut jalan Tuhan, Tuhan sudah memperlengkapi kita untuk itu. Ibu hali do hita untuk kai. Masih terlambat mingguan, minggu naro ulang be. Udang kuli lala payang bilan. Pasingatong kan na itu. Jadi maningon na dong do pembaharuan humbani dirita. Tene halani foto maido mengikat bahwa pada saat itu saya ada di sini untuk Tuhan. Foto maido mengikat ai. Jadi dalam ni Tuhan doai. Dalam ni Tuhan paingat kon hita ase semakin orot hubani Tuhan. Dalam ni Tuhan seperti inilah sanai. Jadi yang komardalan hita ternyata bani dalam ni Tuhan songon pengalaman ni Raja Daud sonang dogoluhon. Damai dogoluhon. Taratur dogoluhon. Ai ma pengalaman ni Daud. Taratur sonang damai. Halani Tuhan pe manginginhon keteraturan hadameon pakon hasonangan do. Nah untuk kai songon minggu info kapit. Tene minggu info kapit. Diloon kudo ia jadi balosan ni doau. Jadi Tuhan matong dilo hita. Daripada mandilo sianu diaran mandilo Tuhan. Karena apa? Tuhan punya kuasa, maha kuasa, maha mendengar dan maha mengasihi. Amin. Martonggo maitamu. Terima kasih ma bamu Tuhan. Hatamu doma paingat kon hanami. Ase bani setiap pergumulan hidup nami. Pita hubamu hanami mangindo pangurupion. Halani hamdo Tuhan namanopa hanami. Itandai hamdo isi hanami. Ibotoh kamdo si barja kemampuan nami. Halani ay Bapa bani setiap pergumulan hidup nami. Paingat kam hanami. Ase roh kubamu. Marhatengeran hubamu. Ase jupah kanami. Jalan keluar bani setiap persoalan hidup nami. Ajari ham homahan nami Tuhan. Sona hape situasi nami bani panorangon. Ase boy mardame hanami bani situasi nami. Ondo homa dalam nami. Ase tetap boy memiliki kualitas spiritual na terbaik ilobe-lobemu. Pasu-pasuham hanami. Sonai homa ale Tuhan bani panorangon. Hanami martonggo hubani haganup kuriamu. Nah hadir bani ibadahon pakon na beribadah di rumah pe tetap pasu-pasuham. Ase boy hanami sada ibagas pamuzion. Sada ibagas na merespon hasitongan ni hatana humbamu. Secara khusus bani panorangon hanami martonggo hubani niombah nami ami saragih gendo boy hundul marsahap pakon lebih mandiri. Itonggon hanami homa Andre Tondang ase tambah bijak pakon lebih mandiri. Itonggon hanami homa orang tua nami naibagas parnaburiton. Apakah sedang pemulihan atap i rumah sakit. Inang Lukertina boru girsang, inang Luyana boru damanik, inang Deminar Tanjung, inang Tarigan boru purba, Bapak Situa Muden damanik, Bapak Situa Emeritus Usman girsang, Bapak Situa Hotdiman Sinaga, Bapak Situa Jan Riswan Ermas Simanjorang. Bapak surga lawat kam sidea. Ase ibagas situasi parnaburiton ni sidea. Tetap ira sahun sidea adong doham. Na setia makasomani. Mangurupi memberi gogoh kubani sidea. Tambay ham hamalumon hari lepas hari. Anjaha segala usaha-usaha pengobatan. Na idalan kon sidea. Mariteo ni dokter perawat. Sonai homa obat na ipangan pe. Marapasu-pasu maham. Pasu-pasuham homa gunup keluarga na mendampingi, na merawat, ase tetap ibagas sukacita na humbamu. Tangan ni keluarga adalah tanganmu. Itonggon hanami homa humbamu Tuhan. Hasoman nami na berulang tahun kelahiran ibagas na samingguon. Jeremy Sadeardo Sumbayak, Josia Rotuahmen Hasudungan Saragi, Ovel Zebaot Clever Purba, Bapak Sabar Kita Munte, Clarissa Putri Eleora Siregar, Fadri Munte, Inang Leliana Purba, Valentino Willifart Saragi Garingging, Bapak Formensius Girsang, Theodora Michel Manjunauli Damanik, Bapak Juisman Purba. Tuhan hubani orang tua nami age hasoman nami niombah nama ulang tahun kelahiran ibagas nasa mingguon. Ondos masih dia hubamu pasu-pasuham homa. Asa dengan pertambahan usia on semakin irasahon sidea. Ahado misimu ibagas pertambahan usia on.
Aseboi tetap sedia pamalaskon uhurmu. Pasu-pasu hamba di setiap kegiatan, kesibukan, sonai homage bani persikolahan. Itongkon hanami homaha somanami na berulang tahun pernikahan ni Bagas Nasamingguon. Keluarga Bapak Jaumum Sumbayak, Inang Tri Mahanani Rahayu Purba. Keluarga Bapak Lambok Siregar, Inang Eva Mada Agustina Sumbayak. Keluarga Situa Emeritus Albano Sinaga, Inang Situa Eli Sarmawati Saragi. Keluarga Bapak Perlindungan Sipayung, Inang Masriana Saragi. Keluarga na berulang tahun pernikahan nonpe. Ondos mau tanganmu pasu-pasuhan sedia. Aseboi gabe keluarga orang tua na panutan. Ibaga sapor sayaon sonai homage kehidupan sehari-hari. Tambah hama kesehatan hubani sedia dan menjadi berkat bagi keluarga dan bagi orang lain. Rosi hanami haganupan. Bapai surga ondos magoluh nami hutanganmu. Rap mahita Tuhan sonari Rosi sadokani dokani. Amin. Pai mayon doskon hita galanganta tangar hita malobei hata ninay bata nagabe onjolan bata law manggalang aima natar surat bani pesalmen 50 ayat 14. Galangkon ma bagal niunghur bani nay bata anjaha galari ma bagah-bagahmu bani sitimbulan in sonari ondoskon hita ma galanganta. Rohita sonari ulo beni Tuhanta lao manggalang galangan malasu dea rondos kon hamba ni malas diuhur berterima kasih lobe ni ai pasu ni kue tumang ijalohi ta'aling. Cek satu. Tolong ingat mahita ganupan nadong bata Rosi goluta ipasu tu ai idop ni uhuni domano Lusita bay hayu pasilang nagabe galangan saya dingat mahita kolong ni Tuhan ale persahat na pantunin do nagabe galangan ta perahon na talop sonay pangabag si pujiyon bolu na ondo sindo galangan na maharga di alma mo wanitain bay Tuhan ay batata pun ma galangan nami ondos mabamu rap apa kon golunami
dingat mahita ganupan na dong bata Rosi goluta pasu-pasu ni Tuhan Ai idop diuhur ni domano usita Bai hayu pasilang nagabe galangan Sai dingat mahita Bani holong ni Tuhani inale Persahap na pantunin do nagabe galangan Palahon na tarup sonay pangabag si pujiyon Kolo na ondos indo galangan na maharga Diar mabuan hitain bay Tuhan ay batata On galangan namin Ondos mabamu Rapapa kon goluh nami Ondos mabamu On galangan nami Ondos mabamu Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mengondoskan galangan ta ubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata bapa nami harohan ni haganu. Humba mudo harohan ni pasu-pasu huban nami. Ibere ham do ban nami goluh apa hagoluhan ari-ari. Ham Tuhan ijon yondoskon hanami do hubamu goluh pakon pasu-pasu nadop bineremu huban nami. Sailam bin margogo matongon hanami iha somani idop ni hurmu apa pasu-pasumu bani namandalan kon horja nami. Papasing ham magalangan na ginalangkon nami on gabe galangan na misbow ilobe-lobemu. Ase lambin ihargahon hanami tongon dear ni layak apa pasu-pasumuin marhitay na pasautkon harosuhmu humbani gogo pikiran apa sinadongan nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Marhitay Kristus Yesus Tuhan nami. Jaloham magalangan pakontonggo namion. Amen. Bamu o Tuhan manombah awon. Bamu o Tuhan manombah awon. Bamu ganupan nadong bakuon. Seng buli besina narapat bamu marduas ay sonan ngarobuamu. Laho manasyam. Janah totap manasyam. Ulang ma mubah-ubah. Anjahalam bin surung ma ibagas horjani Tuhanin. Ay iboto nasyam, sedo nasoya halojaon nasyam ibagas Tuhan. Mulak maham ibagas damai jaloham ma pasu-pasu humbani Tuhan nai bata. Ipasupasu anjaha iparorot Tuhan nai bata maham. Isondangkon Tuhan nai bata mahuhini hubamu. Jana maidop mauhurni mangidaham. Idopakon Tuhan nai bata mabohini hubamu. Jana ipasorap madameini hubani tonduimu. Amen. 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 Amen.
Shalom. Terpuji ma Tuhan, kebaktian ta sadarion, Boy Mardalan Ibagas Nadear. Tentu tertawa hita, sanggah ibadah panditata, tentang kehadiran ta tepat waktu. Sebenarnya bagas tumang harapan nami, harapan tahaganupan, aseboi tepat waktu hita teneh. Songon usul bani sinode jemaata, bangkuna parlobe nuhur nami diarma isi hita ase dalam tanda petikku setenena terlambat adong tempat ya lang mangojur terlambat tenenang pandita nami iya jadi mulai minggu depan usaha kita mah sebelum potum doma hundul hita dear ike bagas garijata. Dalam rangka pesta inang, ibereh nami panorang hubani nasyam pengurus seksi inang, pada skon piga-piga hal na berhubungan pakon pesta seksi inang. Selamat hari Minggu mahubat tahaganupan. Hanami humbani pengurus inang na jongjong ilobeon na seharusnin namin lubido humbani hanami na tolu. Tapi age pesonai halani roh dohita ganupan. Terima kasih matene. Jadi hanami hombani seksi inang na songon nadop iboge hita bani warta nadop iting tingkon doma 2 hari berturut-turut bani tanggal 3 Maret aima pesta Minggu Inang Sege KPS ATP Hari Perempuan Internasional. Iyanya. Marhitehon ni ai bani pertongguan tanggal sada pakon bani tanggal 3 Maret ai bani kebaktianta inang do haganup namar tugas jana doma itu tuhon ise namar tugas bani tanggal sada ipertongguan setiap sektor
Jana na melayani bani tanggal 3 bulan Maret, marhitehon ni ay satunggo hita haganupan kuriaon aseboy mardalan pelayanan ni seksi inang. Jana semakin bertumbuh matongon imanta pagorini kuriaon marhitehon ni pelayanan ni haganup inang. Jana bani tanggal 3 ay adong do piga-piga kegiatan ta. Aima laho patupuhon kas ni seksi inang marhitehon ni tok-tok riap. Na ito tuhon bani setiap inang 150.000 atap malelang parsel na patuluhon use atap malelang dayok na binatur. Arap dour nami sadadu hita haganupan laho mangisi kas ni seksi inang ikuriaon asebui mardalan haganup program-program ni seksi inang nadop i program hon hita bani kuria GKPS Cijantung on. Jadi marhitehon ni ai harap do uhurta, harap uhur nami pangurus, harap do uhur ni haganup PHMJ tene. Ase bani minggu inang ai roh hita haganupan. Arap dohur nami homa bani inang nalang roh bani panorang on mungkin mandihuti kebaktian do secara online. Ipangindohon hanami riap mahita mamestahon pesta minggu inang bani tanggal 3 roh do hita rap beribadah ikuriaon. Jai maha harapan nami tambah-tambah pasu-pasu bani hita setiap keluarga tene ase rap ibagas malas ni ur hita laho mangisi kasni seksi inang ikuriaon. Jadi bani acara ai marpakaian pesta do hita. Terlebih ma inang lengkap mahita marpakaian simalungun, marpake selendang ulos, pakon lengkap marbulang. Anggo ipangindohon hanami hubani bapa tene boy mergotong homana siam. Jadi nini holi non tiki hanami bapa masih lang marbulang na siam. Mungkin boy dui mulai hita bani taunon. Halani on ma terakhir kepengurusan ta bani periode on tene. Jadi ipangindohon hanami bapa pe lengkap ma margotong pangindoan nami. Ase songon natarida inang marbulang bapa pe margotong. Jadi ay mapanginduan nami sayan dohar ahanay program hon hita bani kuria on i pasu-pasu Tuhan ipargogohi ia jari hita makerjahon aseboy mardalan ibagas harosuh ni Tuhan homa. Sonay ma hata nami iya adong laho si tambahon ni inang sekretaris. Ya, salam buat kita semua. Ya, buat menambahi, menegaskan, jadi sesuai dengan dress code, karena kita ada perlombaan vokal group, jadi kita tidak bernuansa, tapi mungkin dari tiap sektor sudah menyiapkan seragamnya masing-masing. Ya, kalau tadi tidak ada vokal group, mungkin kita bisa bernuansa, tapi karena kita ada lomba, mungkin sudah dipersiapkan di sektor masing-masing kita mau pakai nuansa apa. Jadi berwarna-warni dan kompak. Kemudian untuk lomba vokal group sudah
kami share, sudah ditentukan ya pesertanya seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa. Jadi sudah bolehlah mulai berlatih karena waktu udah tinggal 2 minggu ya, udah mepet. Kemudian untuk latihan core ya, latihan core tetap berjalan karena kita punya lagu satu khusus Seksi Inang seluruh GKPS, dan itu kita harus nyanyikan juga nanti pada saat pesta Minggu Inang. Jadi kita tetap berlatih setelah ibadah minggu dan hari Selasa pada saat setelah kita PA. Jadi dimohon untuk kita Seksi Inang semua datanglah di PA kita setiap hari Selasa jam 5:30 sampai selesai. Jadi mungkin itu aja tambahan kami. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan berhubungan dengan semua kegiatan, kami siap menjawab apa yang ditanyakan. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Kubani Nasyam pengurus Seksi Inang. Namangihut Hubani Hita Haganupan anggota ni Huria, khusus ni Hubani orang tua nami lansia, na mungkin mendihuti via YouTube. Live ni Garejata Doma Salose, Doma Boy Ipake, jadi Hubani Nasyam anggota Huria, Nasodokah Nyon mengalami kesulitan untuk naik tangga untuk beribadah. Tentu Bani Panorangon Doma Sirsir Lifta, Arapuhur nami, Boy Riap kita, Marminggu berkebaktian Igarejata. Jadi Hubani anggota ni Huria, informasion diar nuhur nami ipadas koma Hubani Haganup keluarga ta, khusus nih orang tua ta na mengalami kesulitan naik ke atas gereja. Na paduahon Hubani orang tua nami na mengalami kesulitan homa manggalang hulobeon sirsir dohoma huriata jemput bola. Jadi Hubani na mengalami kesulitan menaruhkan galangan hulobion, aser akan menemui yang mengalami kesulitan dalam hal penyerahan persembahan. Jadi lang pala hulobe memang susah hulobe tene. Jadi ama piga-piga nabi padaskan nami Hubani Hita Haganupan. Terima kasih Hubani Haganup, majelis, calon situa, calon samas, Bapak Hendra Sipayung, Hubani Nasyam, song leader seksi Bapak, tim multimedia dan audio, secara khusus Hubani Pandita Nami. Sehat-sehat kita Haganupan, ipasu-pasu Tuhan. Horas di Hulobe Mahita namalayani ase salami huriata. Soya soyado si panukangin anggo sing Jehova nama ramah
soya do halap na menjaga undus garuban baik segala horjamu undus baik Tuhan garu pikiran ini ai bani Tuhan tursado garuban sai marondos mahitagan. Tes cek. Tes. Rape puho lamundos pari Tuhan soya do na ipukani gedo kape modo langdong ibagas Tuhan soya do na ihorjawani ondos ganupan bai segala horjamu ondos bai Tuhan ganu pikiran min ai bani Tuhan dorsado ganupan sai marondos mahitagan ondos garupan bai segala horjamu ondos bai Tuhan ganu pikiran min ai bani Tuhan dorsado ganupan sai marondos